तो ये डालमाटा बसी जाइए एपटे डालमा एपटे भात भात हो बस आज भात डालमा आ भजा हम पुअर इडली तरकारी तार बढ़ाई थुआई खाइनी आसिले खाइब। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु जुली आपन को स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल। तो आज रोसे बेसी किसी होनी भात डालमा होती कहीं आम टे भुवनेश्वर जीवु आउ सार कहले चल जा भुवनेश्वर टे घर शाशु शशुर अच्छा टे देखिए बुलिकी आसबू। तो सकाल इडली तरकारी आनी छुआ मैंने खाई आउ ए भुवनेश्वर बाहर तो चलते मो भुवनेश्वर आम घर देखा तो यहाँ आम भुवनेश्वर घर देखु ये हूँ आमर 3 नंबर पुओ आ गोटे आम सान कड़े पड़े से आसब इने से केत गला कि पुओ ये केत गला अरुण अरुण गलानी देखिए हाँ ये हूँ आम घर गोटे अली अली गोटे एकमात्र झील ना तो भौणी एका तू कौन गल तू के नंबर कहलु आम घरे तू हूँ 4 नंबर फास्ट तू फास्ट जन्म हो तू 4 नंबर जन्म हो आगे राहुल भाई लाली भाई तापर शुभम तापर तू ओम भाई से छेचा खाइबा छेचा एडा खाली छेचा दरकार तते तते सब कौन डाकुଛନ୍ତି कौन डाकुଛନ୍ତି कहूनु तू हीरो कम नाम ता ऊपर कि होची काबर के चलुची दब तो छेची देले आ कांदी छेची ना कांदी तो मॉल रे कौन कर देथिलु मॉल जे जाइथिलु कौन करथिलु हां सूरज ए सूरज आ एडा एडा आ आइलो मुत्रा आ तो बोलछिया आ एना म आरु लासबो दब दे आ कौन काटुची कार्डबोर्ड कौन करू कार्डबोर्ड कौन करू अरे मु ब्रश काटे नहीं एडिया ये मो झीर कंपास बॉक्स या खोलू केमती खोलु सब ये सब अड़ेगार पकई दौन रखीचु कमी अड़ेगार पकई दौन कौन रे यूटिए थंडा नहीं मेरी पी दे टिके थोड़े पी दे मामा केतरे गला कि मामा केतरे गला आउ ये आमर 2 जन शोइछंदी
ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। କରୁଥିଲି ବେ। ଏଇଟା ଦେଖ। ହଁ ସିଫର ସିଫର କ'ଣ ଏ ସିଫର କ'ଣ କହୁନୁ ଗଧ ଏ ଗଧ ଗଧ ଏଇଟା ଗଧଟା ଏଇଟା ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କାହାର ମାର୍କ ବେଶୀ ଆଉଛି ମୋର ବେଶୀ ଆଉ ତୋର ତ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆଉଛି ମୁହଁଟା ଦେଖୁନୁ ଲାଜ କରୁଛୁ କ'ଣ ଝିଅଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ଝିଅଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଜ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖାବ ନାହିଁ ଏଇଠି ମୁହଁଟା ଦେଖାବ ନାହିଁ ଛାତ ବୁଲି ଯିବା ହଁ ସୁରଜ ଛାତ ବୁଲି ଯିବା ବୁରେ ଆରେ ଛାତ ବୁବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିଛ ନା କେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ କେତେ ପଇଲା ବୋହୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଆରୁଲ ଥିଲେ ଏନେ ଆଇଥାନ୍ତା ସେ ଯାଇଛି ବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କେତେ ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଗଛ କାଲି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ସଜନା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର ଏଠି ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଯେ ଆଉ କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼େନି ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ତଳେ କେତେ ସବୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି କଳା ତୁଳସୀ କାହିଁକିନା ମୋତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗେ ତ ମୁଁ କହେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଛୋଟ ତ ସେ ଦେଖାଉଥିଲା ମୋତେ ତଳେ କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ବି ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ କଢ଼ ହେଇଛି ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ତ ସବୁ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା ବି ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଠାକୁର ଘର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ସଜନା ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କେତେ ଜଣ ସବୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଜନା ଗଛ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲର ମନ୍ଦିର ଆସିକି ରହିବ ତ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଣି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏମିତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଯାହାକୁ ଯେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହେବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାର୍ବଲଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ତ ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେ ହାତ ପାଉନି ଯେହେତୁ ଚଉଡ଼ାଟା ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କବଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଘିଅ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ସବୁ ଏପଟେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ହେଲେ ଆମ ଠାକୁର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛାତ ଉପରଟା ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଙ୍କା ଗଛ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମର ଏପଟେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବି ଆମର ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ସଜନା ଗଛ ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ହାଣି ଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତ କାଳେ ପୁରା ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପରୁ ଟିକେ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଛୁ ଗଛକୁ
एपटे जिया। सार बाहर जावाई कटक कौन चल से कौन गला पलैबा टाटा जाऊँगी जाऊच तो कंजी कौन गला हाँ आउ थे पुणी मोबाइल धरलु तो हाँ तो ये कटक बाहर जावाई तो शाशु बसते मुझे कहूँ बो जाऊँगी आ बो को मुझे कहली बो कहली बो आस गोटे फोटोटे नहीं जी तुम सागर टे वीडियो भी करदेवी आउ बो मु बसिक फोटो टे उठाऊलु तो सेपटे मो आम मझियाणी जा से छिड़ा होता मुझे डाकुली आसे तू भी ये बसिकी आसे 3 जन आम फोटो नवा से मना करता पुणी पछे आसला आम शाशु बहु 3 जन आम फोटो नौलु बो खाली मन दुख कर आसिलु सागे सागे पलाऊँ सेपटे आम ससुर भी बस आम बापा बाहरी आम टे पलि आसिलु आसिक टिके आम से रोड साइड सब ग्रानाइट मार्बल दुकान अच्छी तो से टिके ग्रानाइट केते कौन रेट अच्छी कहीं आम से नुआ घर सब ग्रानाइट पड़ो तो से सब रेट टे बुझुलु सार कहले ये 2-3 जगह अच्छी ये बुझिकी पलैबा तो से आम से रही ग्रानाइट बुझुलु रेट कौन केमती मार्बल और ग्रानाइट सब रेट कौन केमती अच्छी से देखुलु चलते ଏବେ ବାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବରା ପିଆଜି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବି ସେ ତାର ଖାଇବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା
ଆଳୁଚପ ହୁଁ ଆଳୁଚପ ଦେବି ବରା ବରା ଗୋଟେ ଦିଅ ବରା। ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଉଛି ତରକାରୀ ଦେଇ ଦେଉଛି ହଁ ତରକାରୀ ପକାଇ ଦେଉଛି ଦିଅ ନାଇଁ ତରକାରୀ ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରୁ ତ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ତାପରେ ଦେଖେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ହେବ କି କ'ଣ ହେବ କି ବାହାରୁ ଆଣିବେ ଦେଖୁଛି चलतु गोटे आइसक्रीम रखी ଏବେ ଖାଇବି